Samuel Kwabemra so yen sem ekoso agodie mo ya na doso de se fata sauti ya boabo na ye ba kete we se enye dudu bia and I play gamepackgames.com pick one game some de kan ho abrebia me de ba na pick one de madi kan catch now say number bi wa beti utimi 4 this number de ma memfa nguso ba na we discuss go bottom bebre na pick 4 mo numbers of the big one na we 4 numbers we no discuss go star 946 and gamepackgames.com na we de ho agim no we discuss de go bottom no and say some no see tie mo de sia konkon sa na ya ba de ne aba yes full party ne so ya go so benben and then a bass ne so etu akokwa no at least idea ya covered kwa ne enkran na ya be kwa ne ya ba na ya tayo okwan so de be difuo adwoda ewo ya nim ha ya anti ka hye ne so sa fa me obi e ndi obi ayom wa fa wa yo abra nyese bato mi ntwa me de ne nto de ne nchen da bi iko bi mo konton mo emu odu chen bi ti nyese ma twa me de ato de kakra udi dia na wa tra trespass into my tonton mo da bi eti wa fa yo abra ne kase bi e benya so fufuo na yede ama yes before party first April and a basso wo yeni mo yanti ka hye ne so afam ye okokomlemle JFM Asempa FM Adom FM Adom TV yes ya J Street is so anya sam keto akra ya Sergio Manocho Bernard Padi Botwe me producers na be sha serie fi the Black Stars of Ghana chain about 2 friendly games against Nigeria and in Uganda and it might be a CEO game anymore red cards I call Adema Ali Seidu your second game no Samson na Saleh so gene de but in our first game Jerome Poku and so gene de kama it's red cards ne cause so face so penalty na fe adoso your games ni more no disciplinary issues your team ni more oto ado den samo to dwa say obahwe no ye ho adwuma pa sa na be aye World Cup qualifiers de ni mo no e bi nkonkosi omu Stars then some de to hwa no na ye be fi ona ya call sem foforo mo enche the Africa Games e ko na wie e won kran na Cape Coast no mo gyan mo de den anya sam keto akra na ye kan no ho nsam na ye wie no medals ahodo ye je ye ne sane ho bobo asiko e bebre na achiro mo adwen wo ho Dr. Kwaku Ofosu Asare one LOC chairman na ode ne sam to dwa say ogidi yesade ba ko a e ne yapan ne se nanka let's mo ogidi se betima je medals ne bebre na e de aka ho huni se na preparations no anon shara nya de papa bia but ne nyina o ka dwere mu a obabo ho abaso anesa enti we no nyina no aboa we can take a step forward obìnrin be say a watershed for the development of sports in our country. Na see yes Amria Legon Stadium. Okay. Tambe no muja 2007. Yeah. I see hosa ankada ben be upgrading Legon Sports Stadium. And a first class sports stadium. You bet me international matches for. You bet me athletics for. Enti e wo mu say na I want you kakra wo hodie. But yetimi aye we no ye hwe so yi a ye di kwayanim na ebe boa esi Accra Sports Stadium na hini esi Kumasi Sports Stadium na hini so enti di wadwen famu a tama kwa menkroma oye motorway e dey na o manka tama kwa menkroma esi akosomoda me fi akwamu ye nkrom ho ye dam no e dey na o manka na me yakwala keteketo but we've all read about it obsisi kan ho ye ntimi ye dam na anka na kunu nkasa amre ye desu forever eti wo ye bibi na se ho kire ho na wantimi anya bold enya vision e kan simple dream ani suade me dase wo enya sade andwe anko akire anka ene wo mame amfo anko school kasa de kurase udo kamikabe so wo ye wa be ye breadwinner wo family hwe npa be depending on you enti wo ye ade no anya ni so right Dr. Kwaku Ofosu Asare one LOC chairman at my African Games a ba we enche no but okopie mo the International Olympic Committee omo epani pa ne di Williams Blake ya kache papa de samo to wi ase de oduna ni hu wo Ghana ne de opening ceremony closing ceremonies and the games they organizing on each tie by the Obogana Basopa. 23 US hangover and the Gusuka crack into the media be fear chirabanyano yebro Adom TV so gamepackgames.com sponsors say come home na mo so kan ho I can't to see any tree near the I can see bro William so na be call na makra so folk for akacha shedu ketekada na mo ho na ye koyi na enche mo ye omo annual general meeting na say to gba fe de odibobo ku na ni mo no and nominating paniphobia mo be form the new board di na be todwa ama house of folk fans na be brina na e kira ma dwen Bernard padi botwe edisa story na chi kra ye be di ekya hwesa na sa story be kwakọ wi na yenko omunuane mo meta makuma ase asante kotoko
wo mo aka chene hwese na mo so nsem asietie na na mo from mo say coach Prosper Nete Ogum kana chere say ye be bona nase so chance niema nkoye 5 games win ma say ye hye no to di yama na 3 matches say ankoye de e be pam no na de fikuma say pa na say nye no kre say e pam bia na mkwan so ba William say Kumasi Asante Kotoko head coach Dr. Prosper Nate Ogum IMC no abone na situ enu gina so ema Kumasi Asante Kotoko IMC no e de krata tenten abetudwa e kiremu se enya de ansamani na mframam no nokure bako sekra ewom IMC no e pache se nsama ekwo so e Kumasi Asante Kotoko e fanu nansen intwa omudi no enya de omuso omani agye hokra omonde atudwa se omani aso adia etitai for no eye ema popuku no wo mu se omo komputu prum hie mu omo ne coaching staff no nemo ne enye se omo yi coach no edi nemo popuku no ebesan afa ne tuma pa efra mu IMC no epache embremu eno mu hia etitai mu odin efi supporters no eho na bibi safata so mo so omo ye ma popuku na afa ne tuma pa efra no omo gusu eye no mo san ere atudwa se omo bom humodin bia se Dr. Prosper Nate Ogum ene ne backroom staffs no ebetimi abon humodin se bia Kumasi Asante Kotoko ebetimi ewini more matches eriama boboko no right and on e koroko honsem kakra na yenkocha rehosem na no see last year November and atwa visa kotema omokoko si akan ba ko mu do tema motorway moto mobile bi no mu yes mu sikakra no ma want to ayi articulate bi free be twi form kai so achese ni prepare na nya asam keto akra na team no doctor e prade ni mu odin pa na so nyame adom mpanifo bi boa no e ma kopie mu India e ko hwe ne ho yare na woni ya che se ne sa ehye no asiako Gabriel kojoche na wo kana rehosem no to say the nine dey condemn rehosem papa so se tie ye de bibia hyehye mu kama obetima hwe na wahwe nkwan kakra na so obetima tietia so na wasan so register na so te we dey so ya ya nine na ma wo India wie na wo dasia fabra me ni fufu fufu party ya fufu party we dey obi ambra na ntwe be de ho ne yeku nam ne banche aso be guachira nyasam ketwa ya office yi na ya baje nko a half so ya mabrode nko a half so ya mamankani di emfa ho ne fufu no de ope ni na abenya bia di fufu party but o ba discover me gamepackgames.com o makache na on pick 1 on pick 4 games no wait me abobi na we discuss star 946# network bia gamepackgames.com or more a website no na we discuss go botomu ko process ni na anopa ya no nko ye draw back 12 ye be draw back 6 p.m. ye be draw back 3 times in a day ye ma akwanya mo discuss go botom gamepackgames.com if you for part no na maka wasema dia kire no metwe no oba hwehwe me hwehwe me ti ma na mo tre a no o ma me wine onu adọ na ye onu adọ na ye nkwan no so no agye nkwan mo san say oye be ma onom nkwan mo a ehye niema we oba so na nom nkwan mo a ehye niema ti bramye nom nkwan no so de eso for ma gita ti bibia be fine but if na ayi say na if na ekọ no ti waduane so ye na be ya mfama be ba ye m fine oh na nya space ma de no ti be kwasi da ade be chen de kra oyam na be di fufu na say be ma fufu no ye de ma no akwa wo twa tu pe wajai e be wa say fufu no bra pe di dinam totwe de oba no de don't worry at all okay bra me ni fufu party e tim edwoda enye fufu e fufu ene ye die e wo multimedia ni mu hapa ni ade Sergio Manucho Bernard Paribotwe omo ye me producers anopa mo kam ho be den samna de bro no da hotel Kumasi yes adweso moto mu a mo TV no mo de super group na mo de atare Adom TV no on fa Adom TV ni agrokra yes ya chairman anopa no da hotel Mr. Jackson fantastic morning come on papa busia ya no wakai de nankasa kan kejua ne ho Erica sie du body kai say ye de apomode ho nsam to aso afia ban kwatama kro owia na ya to aso obedwam so